Қырым татар салаты бар ма? Оле бардыр. Не деймін я бала. Бірінші сефер ештем. Hepsi bir şey pişirmeyeceğim. Тоқсаңыз. Қайда бақачасыз? Менің онлайн бұғатым бар. Королева Англии. Ақылма çok şey geliyor ama. Лав-лав. Сіз бүгін бізге қайдан келдіңіз? Көвлен. Ахмешіт қасабасынан. Ахмечиттен. Men de Ахмечиттен. Az bardak işleri baktım. Taş kaladım. Әлме бұйыр. Нечем мен бірінші. Қызылар өмге барсыңlar. Мен Шындысақ районында яшаймын, Хорантам. Ама өзім Ахмечитте. Мен, ойна бабам Ахмечиттің қасабасынан Яны Сарабызны білесіз ма? Оның артынан да 5 километр тапандан келдім. Тамырларыңыз қайдан? Мен Судақ району, Буховской, Хапсхор ve Гурзуф, Қызылташ. Менің ise Гурзуф, Қызылташ, Дегерменкой, Ускут, Шума ve еще Бахчисарай. Енді сіз башаңыз. Енді мен? Ускут, Орбекуль, Ғалиба, Бахчисарай шейрі, Ахмечит шейрі. Менде Бахчисарай районы Батыр койы, Харалес, Черкес-Керман ve Харасу Базар районы Азберді-Вахуп. Ялы бөлім. Анам тарafı Ахмечиттен, баба тарafı Буйукламбат. Babam Bağa köyünden, anam Kalendi köyünden. Балалықтан ең жанлы хатырлав. Dağlar, deniz. İşte balığım, işte dağların ve deniz arasında geçti. Қарт анамның ерлағаны пек яқшы хатırlayым ve менің үшін бұл ең güzel хатırлаулар. Скемлеге тұрып, ширлерін айта едім. Бет мына бұлян перчіпнен. Biz özenge baraydık, yuğulmağa. Bir kere battım yani. Sonra beni kurtargan ediler. Pek aklımda kalgan bu. Қаве, яда чай? Қабе. Бір кере хаве, 5 кере чай. Баяндан. Яны ерджаларға болмай ма? Білесіз, хаве ішкенде ағыр үйріламаға. Хаве. Hadi. Kaymaklı kahve ya da kara kahve. Каймақлы. Ne kara kahvesi. Хаве. Ой. Kok çay. Kok çay. Қырым татар арасында ең çok kullanған ilaç. Шап. Türkü, yer. Тазиява. Дениз. Дағлар. Қырым. Қаттық. Шамарны. Егер сіз анги бір айванның беденінде ола білсейдіңіз, қайсы айванны сечердіңіз? Yılan. Кеди. Мышық. Bilmem belki de kaplan olabilir. О да кеди. Балабанчо. Yılanın yılında doğdum onun için yılan olsun. Менде қарылғач олсын. Учмаға істейміз. Zıvmak. Сансар. Ne karsak. Егер бізде Wildberries şeklinde tüken olsa, onun adı ne olurdu? Ve anda en çok neni samarlaydılar? Хаве. Kahve, evet kahve. Adı gerek. Cülek beri. Желек болсын, ya anda. Хаве ve tatlı şeyçikler alacağım. Keyik yumuş olsun ama Кейкеміз. Хаве. Лебо iyi. 1 kiloluk. Валбер. Білмеймін, қаведір. Ben de kahvesi, kahvesi. Olsun. Қайсы Қырым татар milli oyunu dünyaca meşhur olğanını isterediniz? Менже тым-тым. Ең güzel odur. Қайтарма. Ағырава ve қайтарма. Neyse, tım-tım. Явлух. Yavruda güzel. yaşayı. Yavru. Тым-тым. Mataylar belki. Sonki nefesке kadar tek bir Қырым татар yemekni aşap olsaydınız, neni seçerdiniz? Салата. Ben de kabak seveyim, kabak burma. Salat. Salata bizde var. Салат чешет түрлі мүлкін епаға. Байылдық. Қабақлы, жевізлі аш. Фулту. Қабақни. Бұрма. Ну,
Белки де янтық. Қырым татар салаты бар ма? Ойлап, бардыр. Не деймін я бала? Бірінші сефер ештем. Тоқтады. Салат болмаса янтықтыр. Янтық ішіне мүмкін Изжога. ені қоймаға, эт қоймаға біз ойлаймыз. Айнежілік япармыз. Бақлавайсы болсын. Егер бір күнге дүния жүбелі инсанның ерінде олмаға имкан яратылса, кімні сечер едіңіз? Білмем, белки Майкл Джордан olabilir. Сеше тақында керек ме, сәлеме? Мен президент олacak едім. Мен әр шей еріне кетережек едім, ama söylemeyeceğim. Адель. Адель? Ерчи Адель. Мен оны пек бегенем. Дональд Трамп. Ақылма çok şey geliyor ama. Королева Англии. Yok, İngiliz kraliçe. Mına böyle. Kraliçe. Trump. Tramp. Мısыр бұғдай сөзі, о не демек? Кукуруза. Кукуруза. Kukuruza? Ha, kukuru. Кукуруз. Кукуруз. Müsір ve Mısır бұғдай сөзлерінің арасында farkı бар ма? Бар. İndük, Mısır. Mısır buğday, kukuruza. Индюк. Я да Египет. Египет, Мısır. Египет, индюк. Бақайым Мısır. Тоқсаңыз. Қайда бақачасыз? Менің онлайн мұғаттан бар. Келді. Мана, Египет, египетский. Буйкаревтен olsa. Var Египет, var kukuruza. Чапчақ сөзі, о не демек? Бочка. Бочка. Çapça. Бочка değil. Bu nasıldır? Бочка? Алма я да андроид. Armut. Алма. Менде Android. Alma. Ну, Android. Қырым татарларының esas arzusu. Ev. Serbestlik. Ev kurmak. Balaban, uç hatlı ev kurmak. Меніңше Қырымда yaşamak. Öz vatanımızda sahibi olmak. Men bilesem bu en mühim. Vatanımız sahibi olmak. En Қырым татар зенаты. Koruculuk. Korucular. Kuruculuk. Koruculuk. Çölmekçi. Ya da bostancı. Yerci. Жерде, я да эком. Егер бостанда тек бір шейіні сачып olur едіңіз, нені сечер едіңіз? Eğer. Ben hıyar saçarım. Çiçek. İyi. Ya da gerekler. Bostan dolu çiçekler. Güzel olsun, güller olsun. Güller. Men bir şeyler aşamak isterim. Onun için incir. Aşamak magazin dükkanda alırıq. Yok yine de incir. Kabak. Men pomidor saçar edim. Яңылып en көлінчлі yolанған месаджыңыз. Ой, менде бар öyle hikaye. Belki de var ama hatalar bulamayım. O kadar çok yok. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Var ama söyle. Yok, ben de değilim. Başka. Sana Бар bir salon, endi aklımda yok nasıl adı. Anda model hıdralar da, aytalar, men hıdramız model, yüksek boylu olsun, men yufaçığım. Tatama yollayım, aytam nasıl jirafe gerek olarga. Tatama yollamadım, olarga yolladım. Olar mı acaba bireler, güzel jirafe gerek bizге. Mende öyle şey yoktur. Mende öyle yok edi. Ben çok сообщение yazmayayım. Добрый бетіне. Якын вақытта асыл да керек olmayacak şeylerden нені сатып алдыңыз? bir oyuncak var idi. Onu aldım ama ballara. Ama Söyle. pişman ettim. Çünkü böyle müzikle bağlı oyuncak. Ve yanda bilen basarsın. Ve ben belediğim anda müzik tek olacak. Anda böyle yırlar. Başka tilde, Yabancı böyle. yabancı tilde. Bir akşam dinleyip Abi doydum. Ve bu oyuncağı kaybettim. Mende yoktur oyuncak. Bardak alaydım. Kahve için o kağıttan yapılgan bardaklarını alaydım. Benim aklımda yok. Neyse. Нелепо edip olamayım. Lakin на масло, вот это вот
Дозатор. Дегенмен мен оны алдым, соны ташлап жібердім. Еме керек дегенше алмайды. О, алacak şeyimi 10 kere bakam, al керек мен. Сон алайын. Дүнияжы беле йылдызлардан кімні сой соп олып сечердіңіз? Мен Энди. Onun апайы. Олам. Ол да Апайы менен. олам. Мына. Харам. Бақыңыз. Дүнияда бірінші Қырым татар рэпчи Сейран 762. Билл Гейтс olsun, бай. Ақылым бай. Бай olsun. От olsun Илон Маск. Том Харди. Мен істемеймін білен сөзі. Vegan misin sen? Yok, mаған не үшін керек олар? Алим Абылаев. Сойым. Evde mangal yapmak ya da restoranға бармақ? Hepsi bir şey pişirmeyeceğim. Обед ресторана холай бар ма, ama mangalda biraz meraklıca мен білесің. Evde. Evde kolayca. Evde mangал yapmak. Evde mangal. Et ya da balık? Et. Balık. Балық. Мен de balık sevim. Et. Evet. Tavuk et. Duvar et. Апансыздан мұсафірлікке бармақ ya da заваларға хабер etmek? İkinci variant. Haber etmek evet. Evet. Мен бізге келгендерде пек сіңірленем не вақыт айтмайлар. Onun için мен звонить етерім, сіз де звонить етіңіз. Biz de öyle yapamız, ne yapayıq? Ne haber verip var mı? Haber de. Haberlep. Белкімде шымды бұл вақытта хабер етмек. Әр вақыт савут сабай умақ ya da аш hazırlamak? Аш hazırlamak. Мен de aş hazırlamağa. Pişirmek. Evet. Ama kaçan men sautuyu var mı? Pek güzel fikirler başıma gelir. O da Türküler. yaxşı. Men olen türküler yazamam. Aş hazırlamak. Мен білмеймін, я бір şeyini seçmemek olan mı? Olsun aş. Aydı, yaxşı, aşını. Bir kun telefonsuz ya da bir kun sübetsіз? Telefonsuz. Ya uzun değil laf etsen olur mu? Anlatacağım mı için? Telefonsuz bütün gün. Laf etmek için. Men de telefonsuz yaşardım bir gün. Telefonsuz. Telefonsuz evet. Azbarda bostan olsun ya da havuz? Bostan. Men de bilesem. Küçükler. Bostan ama böyle bir bostan ve bir yere bir spor koşusu da olsun. Havuz olmasa hiç olmadım böyle. Yine de tüken yanında olsa. Basen pek yaxşı şey. Bostan olsun, baseyin. Onu değiştirmek gerek. Bostanını değiştirmek gerek. Бақша. Бостан olsun. Men de bostan. O yuvilmağa denizi sevmeyi. Birinci işiniz nasıl idi? Официаль? Yok. Официант. Ben ressam olarak çalıştım. Benim edi böyle alışveriş. Galiba buhalteriydi. Psixolar ne? Aktörlük. Birinci işim men стройкада çalıştım. Kurucu. Malyar olup çalıştım. Acı ya da tatlı yemek? Tatlı. Acı. Ondan sonra tatlı. Tatlı yemek. Başta acı, son tatlı. Ну, Yok. seçsek acı. Acı. Tatlı olsun. Ne de tatlı sevim. Tatlı. Sonki vakitlarda ilk sefer neni yaptınız? Laf programmasına geldim. Birinci kere. Ne güzel. 60 geçken soň yapmagan şey kalmay. Benim bir şey olmay. Ağır nişan hazırladım bundan. Шола. Birinci sefer өзім автобусқа отырып кеттім Бақчысарайға. Birinci sefer машинасыз, причинсіз отырдық автобусқа кеттік. Аляна ертедік. Ya bana bala oyuncağını kaybettim. Men özüm yapmadım ama bana yaptılar. Birinci sefer. Gözüme ukol yaptılar. Ana bir zarar koygan yer var eken, onu ukol yapmak gerek. Özler ukol yaptılar. Sözleri yazın belki. Evet. Sağ ol. Türkülere söz yazdı. Ol olsun, temel olsun, Fatma Yırlağan'ın sözlerini o özü yazdı. Birinci kere. Ozu yazdı. Evet. Bu çekimlerden son ne yapacaksınız? Evet. Evge çünkü yanında balar bekliyor. Eve de gir bunda balar.
Мен ішке барacağım, менің дерсім бар. Балачықларым беклей. Evge Konsertke baracağım saat 3'te. siz de sağ olun. Love, love.